اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. الحمد لله أعظم للمتقين العالمين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده لطاعته وأعان. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحييكم جميعا إخوة المشاهدين في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة، تحية مسلم لأخي المسلم في الدنيا، وتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هري مسيب جلب يتي الله تبارك وتعالى جولي إدو النباج مكو محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هري باودو مسيب جلب mi hiwrori on hiwrango ngo andantedema jalla wa ala woni ko suɓanigo yimɓe ɓen ko aduna ɗo woni julɓe ɓen yoɓe hiwrodir. Allahu tabaraka wa taala hertinɗini kañum kadi ngon hiwrango ɗon yimɓe ɓen ko aljanna yoɓe hiwrodir. Allah inni wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. jalla wala inni suratu ra'di wonne nedema yimɓe aljanna ɓen malaika ɓe naata nayi ɓe kala dambugal ɓe ne ɓe jang e kisal yo wunu e dow moɗon. hare musidɓe mi hiwrode ko gonɗon hiwrango. hare noon si tawi en feƴƴi ɗum ɗon en arti émission moɗon anda ɗo woni gandal e faamu e oɗo nokku men waɗaɗo barki. haray hiɗen mari kañum kadi hoɓɓe ɓe andantedama ko tedduɓe, hoɓɓe wonɓe yanganade nde ɗo qur'anare bimbe kikide wono Allah indi non yatuluhu ana al-layli wa atrafa an-nahari, jamma on wo e nyalorma on wo be duumi e jangol yanganagol nder deftere. hare hande ko ɓe ɗo woni ko jogitiɗen ɗo ɓawo nandantedema en jonni en jonne ɓe hikkorɓe ko ñaman ɗo ɓe andine ko kamɓe woni homɓe ko honto ɓe woni e jangude. ɓawo ɗon hettiten jonnen ɓe ɗo kañum kadi ɓe andine ko kamɓe woni homɓe. ɓawo ɗon kadi hiɗen mari yewtere, kono kadi yewtere nden kon en jonnitay goto e maɓɓe ɓe weƴƴitana en immorde e qur'anul karim. Naam cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam. Angine Muhammad Ali Diallo, angine lan dara Temple, dara Khalid bin Walid, dan jangane ndo suratul Nisa. Aywa naam. Idal musidɓe hare ko noon woni ko heɗitorɗen joni en jonne ɓeɗo kañkele ceernoɓe ɓe andine ko kamɓe woni hamɓe inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hare lan andina ɗo inde anden Muhammad Atiq Sow. hare lagine argol jangande deftere Allah on. hare ko dara Khalid ibn al-Walid moni. hare karti on ko Tiampol. ما شاء الله ما شاء الله. إذن
e ko cheikh Mouhamadou Ali Ka ko wonnon ken kadi e ceerno Mouhamadou Atiqu idan noon en yiɓe ɗo ko iwruɓe ha lagine ari ɗo hino yangando nde ɗo qur'anare idan noon en jonne ɓeɗo ceernoɓe woni cheikh Mouhamadou Ali ɓe udditana en jonde nden yerwo ko Allah wonnani ɓe e ayaji qur'anul karim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. اي والله نان القرآن الكريم كدون Jama TV aldani yon oɗo welo welo émission mo yiɗa ɗon gandal e faamu idal musidɓe en jonna he joni ceerno Mouhamadoul Atiqu kamɓe kañum kadi ɓe weƴƴitana en neldari ndi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. الله musidɓe ko ɗum ɗo woni welo qur'anul karim. Wallah naneno qur'anare ɓendiri wona ceerno mouhammadoul ali wona kañum kadi cheikh mouhammadoul atiq. Subhanallah ko ɗum allah on inni warattilil qur'ana tartilan. musidɓe haray ɓawde heeɗi ɗen jangandeji labaɗi hiɗe mari yewtere nandantedema hinde woni inne albukhlu woni neɗɗo wudduɗo ko on ɗum islam on inni e wuddugol. haray ko wiyete albukhlu wuddugol woɓɓe kañum kadi inna ashuhhu bimana reeriɗugol ha ɓurta. idan ko yen andu tun wondanedema en ari e nokku mo andantedema kala wo e nema mo allahu tabaraka wa taala jonni en ko kanko allahu nemini en halfini en ɗum ɗon ha e seeɗa are e waktu mo andantedema on ɗo nema iwayi e jungo meɗen. haray noon musidɓe ko en andu tun oɗo aduna mo andantedema hiɗen e muɗum woɓɓe hino jokke muɗum fijundaruji bimbe e kikiɗe ma ɗum woɓɓe hino konno ɓeɗo e nema ko allahu tabaraka wa taala okki oɗo no jooɗi no wudda oɗo no jooɗi hino feetina oɗo no jooɗi hino bonna golle oɗo hino jooɗi no bonna hakkunde oɗo e oɗo. ɗum ɗo fof ko sabu añangol nema mo andantedema allahu tabaraka wa taala jonni oɗo fanni oɗo. ɗum si allahu inneno nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi wodanedema an yo muhammad wota fontu gite maɗen ndara e faade ɓemɓe andantedema mi neminiɓe ko waɗi ko cuɗari aduna tun woni ko mi neminiɓe. idan noon kono ko adi yen soggan yewtere nden tigi albukhlu ɗen andi ɓe inne wo fulɓen inne goɗɗo no takkoro fello sabu muusu ɓawo ngo o wondi. idan musidɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ñande goo hiɓe jooɗodi e sahabaɓen nelaɗon alayhi salatu wassalam inni ara ma la taraw wa asma'u ma la tasma'un. nelaɗo maki min wallahi miɗo reeni miɗo yiya onon kon yiyata miɗo nande kon ala e nande. sahabaɓen goto kala e maɓɓe humpa allah nelaɗo ko honɗum wonɗon yiwde ko men ala yiwde ko honɗum wonɗon e nande ko men ala nande. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki attati sama'u wa huqqa laha an ta'itta. ɓe maki wo kammu ngu otti kammu ngu no hani ottude. goto kala e maɓɓe ngal kammu ngu otti nelaɗo nam
ɓe maki wo wondenede ma kammo ngon otti ma fiha mawdu'un ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun sajidun wa malakun wadun jabhatahu sajidan lillahi. ɓe maki wo ala e kammo ngon ko wallinta embere kollinayi si wona no ɗon malaikajo mo andanteɗo mo no suuyi sujjani wonande Allahu tabaraka wa ta'ala. ɓe maki wallahi law ta'lamuna ma a'lam wala dahiktum qalilan. ɓe maki wallahi mi wondiri Allahu tabaraka wa ta'ala onon ɓe sahabaɓe ɗo hara hiɗon anduno kon mi andi on jalayno ko fanɗino wala bakaytum kathir on wullayno ko heewi wama talazzaztum binnisa'i ala alfurushi on dakkiminotako e dow sonnaɓe ɓen ko hoore danɗe moɗon on accitayno sonnaɓe moɗon ɓen wala kharajtum wallahi no on yalte on yi wala ko wallahi on yaltay ila su'adati taj'aruna ila Allahi on yaltay yahon ko kollaje yalton yahon ko ladde hidon fatto doga yahay Allahu tabaraka wa ta'ala ko wadi non on anda ko mi andi on ala yi'ude ko mi wone yi'ude on ala e nande ko mi wone nanude ko ɗum waɗi siɗon jala ko heewi ko ɗum waɗi siɗon fija ko heewi kono siɗon anduno on wullayno ko heewi musidɓe. ɓe non wowlanaɓe ka haala ɓe wowlanaɓe ɗum ɗo rentina e immorde e ɗiɗo piiji ɗandanteɗe mo no hawni ko ɓeɗo yiyata oɗo hino konno oɗo hino añana oɗo no ndaara sabu nema kon Allah o koroɗo yiya oɗo hino konno oɗo añanamo e on ɗon nema yo duumo e dow makko. ko ɗum si Allahu tabaraka wa ta'ala no humpita en nawnareji ɗi andanteɗe mo si nangi bani adama on ha leydi ndin tagge si o tuubali o rutti o wawata dikkude e nden nawnare ɗon. nden nawnare ɗon wona ordonnance, nden nawnare ɗon wona ceɓe, nden nawnare ɗon wona moccugol, nden nawnare ɗon wona ɓoosugol. musidɗo kondo won nden nawnare Allah on inni kalla bal rana ala qulubihim wondanede mo dey ɓeɗo Allah on inni ko woni tum ɓeɗo korni e dow ɓernde maɓɓe ɗen ma kanu yaksibun sabu konko ɓe laatino ɓe faggito e bakkatuji oɗo no feetina oɗo sabu oɗo no heɓi ɗum ɗo oɗo hino konno oɗo bonnidiramo hakkunde makko e oɗa ma hakkunde oɗa e oɗa fi oɗo hino ɓurdimo e hunde kaari ɗum ɗon no gunkonnangu ɗon ɓay nangi ɓernde nden ko watta kon e bakkatuji oɗo bimbe kikiɗe ko yeddugol Allahu tabaraka wa taala oɗo ko yarugol Allah on inni noon ɓernde o duumiɗo hino yedda Allahu tabaraka wa taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ɓeɗo dey korni ɓerɗe maɓɓe ɗen sabu ko ɓe laatino kon hiɓe faggito immorde e bakkatuji ko ɗum waɗi woɓɓe gono ton dolle bakkatu ko ɓe mari kon immorde añangol oɗo immorde dolle bakkatuji ko andanteɗam hiɓe jogiti kon immorde e añangol oɗo Allahu tabaraka wa ta'ala inni ɓey oɗo jiyaɗo o duumike o waɗi golle makko ɗen ko añangol ɗo andi Allahu tabaraka wa ta'ala ko honɗum waɗata oɗo nawnare ɓernde nden ko khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun azim. Allahu tabaraka wa ta'ala inni no ɓeeɗo Allahu tabaraka wa ta'ala noti on mbi e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen e dow nanɗe maɓɓe ɗen e gite maɓɓe ɗen Allah waɗi ɗon on mbaalo walahum adhabun azim. Allah inni ɓeeɗo kañum kadi ɗo si ɓe maayi no wodani ɓe lette tiiɗuɗe musidɓe julɓe. ɗum ɗo fof ko nawnare ɓernde nde andantedema bani adama on si duumike konnangu ko honɗum rimantamo e ndeɗo ɓernde en are joni hikkoɗo ɗon ɓen Allah on inni ɓeyto ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Allahu tabaraka wa ta'ala inni ayi ɓe
ko ɓen woni ɓe andantede mo Allahu tabaraka wa taala noti ayi ɓe to Allah on kurni ɓernde maɓɓe nden aranɓe ɓen hakkunde ɓen Allah on umbi ɓernde nden ɓeeɗo Allahu tabaraka wa taala o noti o kooli e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen Allah o inni e dow nanɗe maɓɓe ɗen ko wara noon kañum kadi e giite maɓɓe ɗen Allah o inni ko ɓen woni welsindiɓe ɓen ulaika humul ghafilun musidɓe julɓe se ndaari ari hadis mandantede ma Allahu tabaraka wa taala no humpiten wonanedema wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum. Allahu tabaraka wa taala inni wala yahsabanna alladhina watosikkude ɓen ɓe andantede ma yabkhaluna hiɓe wudda ɓe añana yimɓe ɓen bima atahumullahu konko Allahu tabaraka wa taala okkuri ɓe min fadlihi e ɓural makko kanko Allahu tabaraka wa taala o jonnimo Allah on inni huwa khayrun lahum wata ɓe sikku ɗum ɗon ko moƴƴere wonande ɓe musidɗo julɗo añanowo yimɓe ɓen wuddanowo yimɓe ɓen e nema ko o jonna ko musidɗo andi to hunde wotere taw ko adi yen hewtude ɗon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki o wallahu fi awni l-abdi ma kana l-abdu fi awni akhihi jalla wa ala hino e wallitagol jiyaɗo fondanede ma o jiyaɗo ɗo no duumi e wallitagol musidɗo makko fino famira an yer ko immiɗa o ɗa wallito musidɗo ma on Allahu tabaraka wa ta'ala ko non wonma an kadi wallitorade himo newina fiyakoji maɗi ko ɗum yiyata okkowo on honno sa ko ɗum yiyata okkowo on ñande o ñande malaikaɓe jippoto ɓe inna honɗum ɓe inna allahumma atil munfiq khalafan Allahu tabaraka wa ta'ala okkor wonɗo e okkorde o lontinanmo o wonɗo e jogitade sali okkorde Allahu tabaraka wa ta'ala ɗuytu ko jogiti ko ɗum yiyata jiyaɗo hino duumi no okkora hino okkora ngalɗa o ko jogiti ko ala e lannude o no okkorde tun kono mo okka tun ande ko sabu honɗum duwa malaikaɓe hino duumi e makko nde o okkori wo ninaɗo maaki la yanqusu sadaqatun min malin sallallahu alayhi wa sallam wonde nedema sadaqa ɗuytata hay e hunde e jawdi ma ndin ayyo musidɗo julɗo ayi jawdi ma ndin nde wonɗa on ƴaltinde jonna wallitoɗa musidɓe maɓe wonali no ɗuyta ko ɗum Allahu tabaraka wa taala inni ɗo andi ko honɗumi yoɓata o wudduɗo ɗo andi ko honɗumi yoɓata o mo Allahu tabaraka wa taala jonni nema o duwa sendodude e musidɓe makko ɓe nema on o mo Allahu tabaraka wa taala jonni nema o wuddi o neɗɗo mo Allahu tabaraka wa taala landi yo o jonnir o wuddi o sali jonnude ɗani kono Allahu tabaraka wa taala yoɓatamo Allahu inni sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyama ɓeɗo ɓe wengidete ɓe sunnide e konko ɓe andantedema ɓe wudduno ñalana dargal Allah inni he koɓe jogitino kon fo koɓe wonno wuddude kon fo walillahi mirasu samawati wal ardi Allahu tabaraka wa taala woni ko ronata kammu ngu rona leydi ndi hay e hunde ko jeyno ko heddorta wallahu bima ta'maluna khabir jalla wa ala fondanedama konko wonnon e golde kon fo waton sikono suuɗimo de Allahu tabaraka wa taala himo reyni ahsahu llahu wa nasuhu Allahu jalla wa ala o windi onon o yeggiti wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid musidɗo julɗo Allahu tabaraka wa ta'ala wama Allahu bighafilin amma ta'malun jalla wa ala o wonali himo welsindi konko wonnon e gollude yo musidɓe julɓe ko ɗum ari e hadith mandantede mo ƴetta ɓan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضله ما أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمذ حتى
حتى يطوقه ثم قرأ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. نلالون عليه الصلاة والسلام ماكي حديث بماكي ووندنيدم على هيئة غوتم جوميراو اندان mo enɗam mum fontanta ɗum har on ɗon kon enɗam o fontanama faale ko faala o ɗaɓɓirama hunde nde wawɗa mo wallirde saloɗa annabajo on inni wondeneɗama fa yabhal alayhi o wuddana o jeyaɗo mo o duwa wallitade illa kharaja lahu yawma alqiyamati si wona ñalande dargal yaltanayi o jeyaɗo wawunoɗo wallitade oɗo o salimo wallitade wawunoɗo wallitade musidɗo makko on ari e makko fiyo wallitomo o salimo wallitade nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki o si wona yaltanayi mo ñalande dargal boddi kono jokkamo no ñamamo tun yo musidɓe julɓe i wallah wo ɗon e ɗon kisan nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jangi wala yahsabanna alladhina wata sikkudey wata fellitudey ɓen ɓe andantedema yabhaluna bima atahumullahu ɓen wonɓe e wuddude konko allahu jalla wala okkiɓe min fadlihi e ɓural makko huwa khairul lahum ko moƴƴere maɓɓe non bal huwa sharrul lahum ko ɗum ɗon si ɓe wuddi ko bone wonande ɓe ɗum si allahu jalla wala innani ɓe kambani ɓe ko sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyama musidɗo ɗandi ko hombo marana ɗum ko o neɗɗo wudduɗo woodi noon e yimɓe ɓen ɓe allahu tabaraka wa taala waɗi e ɓernde nden aslan kamɓe hiɓe wuddi hiɓe añani musidɗo annabajo alayhi salatu wassalam weetatano bimbi si wona ɓe torotono allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal jubun wa dala'i ad-dayni wa ghalabati rijal mahallu shahidon nelaɗo ɓe torotono wondanedema an yo allah on mi torika ma ya dandan wongol neɗɗo wudduɗo añanɗo musidɓe ayi si ɗum woni ko ɓernde ma ko ɗi nawnaji ko wowɗen ɗa ko ɗum woni ko heɓata imma ko kornugol walla on banede ɓernde nde walla hiɓɓede ɓernde ma nde ɗiɗo piiji fof hande kasi nangi ɓernde ma nde musidɗo julɗo a ala lekki si wona ya tuubu ruttitoɗa ɗum ɗon wiwɗen pharmacie ñawta ɗum ɗon ala hay e lekki si wona artugol tuuba e lawol allahu tabaraka wa taala ari hadis manden tedema kon abi saidin al-khudri radiyallahu anhu marfu'an khaslatani لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق بيدو أبي سعيد الخدري يتامى بحديث من تلما مرفوع بأن تلما بنك نوري غندل ويتينغال مستلو الحديث كان بهراي بهم بتيدون دوم إذن مرفوع أو حديث بما كيو خصلتان نجيب ديدي لأن تلما لا يجتمعان في مؤمن ɗi gonɗi ɗiɗo hino toon piiji ɗiɗi ɗe andantedema ɗi muɓodirta e nder neɗɗo gonɗinɗo albukhlu wa su'ul khulqi wonɗo neɗɗo wudduɗo andantedema kala jikku ngu no boni ɓe winni si ɗum ɗo muɓodiri e neɗɗo hare na o gonɗinɗo khaslatani geɓe ɗiɗi la yajtami'ani fi mu'min ɗi muɓodirta e neɗɗo gonɗinɗo albukhlu wongol neɗɗo wudduɗo wa su'ul khulqi bonɗo jikku ɗiɗo piiji ɗiɗi si ɗi moɓodiri e ma musidɗo jullo hare dartu gonɗinal maga allah wonko ɗum no yewten qur'anul karim wa amma man bakhila wastaghna o yi allah inni amma non on jiyaɗo mandentedema o wuddi o yondinori kadi ko jogiti kon o sali o korde allahu tabaraka wa taala ko hikkani mo ɗon kon e labaka ko ɗo waɗi ari e qissa mandantedema ko goto e wondiɗo imam ahmad mo inne hubaythu thaqafi oɗo o inni wo ñande go mi joɗodino e imam ahmad e yimɓe goo kañum kadi wonduɓe imam ahmad wo wondanedema min fottani min fof e karam e ɓen cernoɓe ɗon moɓodirnoɓe ɗon ko imam ahmad min fottani wonda nedema
annahum la yarifuna rajulan salihan bakhilan ɓe maki wo wonde nedema kamɓe fo ɓe fottani wo ɓe anda neɗɗo wi'aɗo ko moƴƴuɗo tawa himo wuddi. I wallah an a wiyama ka a moƴƴuɗo tawa hiɗa wuddi, musidɗo julɗo ko newnare e nandan tedema yo allahu tabaraka wa taala dandu en o woɗɗinatina en e nden ɗon nawnare musidɗo julɗo. haray noon en arte joni e yewtere meɗen nden ɓeyɗen mo mari hoɓɓe en jonne kañum kadi Cheikh Ali ɓe additane e neldare maɓɓe ndin ɓawa ɗon kañum kadi jonne Cheikh Atiqou ɓawa ɗon jokkitoɗen e yewtere nden inchallahu jalla wa ala. hade Cheikh Ali heɓile additanon en inchallahu jalla wa ala ko heddorɗon ko. aywana may assalamu aleykum. amen ariɗo fi jangugol alquran karim an yiɗo ko woɗɗi min ko Sénégal ɗo mi woni no ko dara oustad Aboubakar Diallo mi ari jangugol alquran en jango ɗon suratu Yusuf. bismillahi rrahmani rrahim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة
فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. Allah ko hombo e mo yiɗa yoɓe continan en ha émission wallanna wallah ko hombo yiɗi qur'anul karim no neemi no musidɗo heɗito ceerno ali ɓe sogganama wallah modi allah on hebbinan en sifa ɓeɗo jonde jontude cheikh atiqu kamɓe kañum kadi ɓe artirana en e qira'a on aywana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي درع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايدو شيخ محمد علي أدني إن سورة يوسف آية جدًا تهدم سيدا هداية قصة مسيدو
hay e hunde arata e ɓernde ma si wona hoyugol humpe ko honɗum arta ba'dahu alalladhi ba'dahu. amma noon cheikh Mouhamadou Atiqu kamɓe kañum kadi ɓaddani en e suratul Ibrahim ko andantedema jalla wa ala hino yewta en e jeeyaɓe ɓe andantedema hino wattiti nemaji makko ɗin e yeddugol mo ɓe sakkitori aya wata sikkudeyi ɓe toñoɓe wondanedema Allahu tabaraka wa taala no welsidi e maɓɓe bal Allah o nennitiɓe tun habbitiɓe ha e ñalandego taskhasu fihi l absar. idan musidɓe ɗe jangande ɗo ko jangande mumti'a andantedema a yiɗe tun helogol hara caƴodirali kono koni ɓayno wodi ko eɓɓa e ko eɓɓa hara ko ɗum woni sabu ngun si ɓe wawata en kontinande kono wallahi ɗen tori nde Allahu azza wa jalla hebbinenta en sika ɓe sukaɓe si tawino sukaɓe meɗen ɓen fof ko ni jangiranta en o qur'anul karim harayno wallahi welono ɗon hiɗen jarnoro ɗon ceerno maɓɓe Oustaz Aboubakry haray ko wannon kañum kadi e ɗen hiwroɓe ko atelier fof woni nemma juula Boubacar Omar Ba ko wanno noon kañum kadi e Samba Mouhammad Boy Ali on fof haray goto moɗon accaka saabu ɗon darude émission on hiwrama nokku ko joɗorɗon ɗon e kala yiɗuɗo émission gandal e faamu kala yiɗuɗo oɗo qur'anul karim tawi kanko ko qur'ana on woni ko deƴintamo ɓernde nden en yeggitali takko ɗon nenan Bilgisu ɓe andantedema kamɓe kañum kadi ɓe huɓɓini télé on ɓe weltori émission on ɓe dardemo kamɓe kañum kadi ɗen hiwroɓe ɗon buyi hiɗen inna ɓeɗen kontinde yewtere meɗen nden musidɓe julɓe kono noon musidɓe ɗe ayeji jangade ɗo sen yeggiti ceerno ɓe Cheikh Aboubakry wono ɗe ayeje no walori ni ɓeɗo kañum kadi no waɗe muɗum tinnare molanade idan musidɓe hay joni hiɗen e yewtere men woni toñe nden ma ɗum ko wiyete kon wuddugol annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe maki o ittaqu zulma fa inna zulma yawma alqiyamati ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawma alqiyama. annabajo on ɓe maki rente toñe ko waɗi toñe ko aranay jiya ɗon ñalana dargal hara hino niɓɓitanimo noon moƴƴa ko wala noon Allahu jalla wala no humpita wondenedema annabajo o maki kan e oɗo halis wondenedema wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wondenedema rento reela ɗugol ha ɓurta ɗo andi ko reela ɗugol ha ɓurta woni ko addata jeyaɗo on ha oɗo o wudda woni reelo ɗugol ɗum Allah o inni wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. kala dandaɗo reela rankako wonkil makko kin hare ko ɓe woni ɓandantedema ɓe mali e lette Allahu tabaraka wa taala. idan musidɗo wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum ko reero ɗugol ha ɓurti woni ko letti ɓe atiɓe on e musidɓe julɓe. qala fihi alayhi salatu wassalam halathu muhlikatin annabajo on alayhi salatu wassalam maki wo piiji tatne ɗo halathu muhlikatin piiji tati ko halkayɗi wa halathu munajjiyatin piiji tati ko dandeɗi wa halathu kaffaratin piiji tati ko heefanayɗi wa halathu darajatin piiji tati ɓeyde nayi o jeyaɗo ƴewgol mo yaɗa dow ɓe maki noon fa amma almuhlikatu amma halkayɗi ɗin fa suhhun muta' ko si jeyaɗo on heeɓi rererankaku ɓurtugu faale hunde ha ɓurta o ɗofto ɗum ɗum aray mo ha o wudda ko ɗum yiyata woɓɓe Allah inni jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada yi'amo moɓidira jawle bus
himo lima himo konta ɓaawo ɗon mo sikka ndi jawdi ko woni e wuddude kanko ko himmirimo ko muɓugol tun jawle himo wudda o sikka jawdi ndi luttinemo ton ndi jawdi wonaɗi no luttinamo. Allah on ko ɗum wowli kañum kadi suratu al-Ma'arij. Allah on inni e aya on so tawi mi anditimo woni jama'a fa aw'a jeyaɗo moɓidira jawle bus hino konta tun hande mi heɓi 1 million hande mi heɓi 2 million hande mi heɓi 3 million ala ittude zakka ala okkorde ala walitade kawtangal ala walitade hay e goto kanko jama'a malan wa addada himo moɓa tun jama'a fa aw'a himo mottidira jawlen tun himo konta tun hande mi heɓi 5 million 10 million mi darni galle ɗa mi soodiɗa mi jombiɗo ɗa ko min jeyi ɗa ko min jeyi ko oɗo yiyata ñande o fokkiti mayugol o inna Allahu tabaraka wa taala mi torikema mi falaka e ma ñallal mi falaka e ma lebbi mi falaka e ma hitande. Allahu tabaraka wa taala Allah ini hatta idha jaa ahaduhumul mautu si ari goto e ɓeeɗo mayde nden fa yaqula rabbi o ɓanda konngol o inna joomi lawla akhartani Allah o mi torikema nenni tanan seeɗani fa asaddaqa ndi jawdi ndi mi wonno wuddugol mi okkitirandi komi wonno e añande kon jonnude jeyaɓe ɓen kon fa asaddaqa mi okkitira. Allah he ko seeɗani lawla akhartani ila ajalin qarib ko seeɗani he Allah 10 minutes tu simi heɓi ɗum ɗon fa asaddaqa mi sakkoto wa akum mina salihin mi jeye e moƴƴuɓe ɓen. ta tawi noon ko o jogitino galle makko ɗa jogitino galle ɗa jogitinoɗa ɓiɓɓe makko ɓen fof hino e location ji himo jogii galleji go'o ɗiɗi tati o ɓe nguure makko nden hino e tampere himo encaissira ɗa himo konta tun si ari ha ko malakal mawti hewtanimo o inna fa saddaqa wa akum mina salihin jomirawo okkan seeɗa mi sakko min kadi mi jeye e ɓe moƴƴuɓe ko ɗum nelaɗo maki wo piiji tati no jeeya e ko hal kayɗo jeeya ɗon suhun mutaa woni reere ɗugol ɗofta ɗum ɗon wo huwa muttaba'un wondaneɗama ɗum ɗon tawa jeeya ɗon no jokki konko yiɗi ɗon ɓe maki wal ijabul mar'i binafsihi ende jeeyaɗo on kañum kadi hawoto hoore mum he min joni komi karamo kojo min joni mi moƴƴi min joni mi juule jemma min joni mi naafe jemma nelaɗo maki si ɗum woni e ma hare andu a halkike an yi'a hoore ma ijabul mar'i binafsihi jeeyaɗo on hawo hoore makko min joni lammari talibaɓe min mi hunjike qur'anul karim min mi jangayɗa min mi jannayɗa min lam feewi mi salmintaroɓe mi jatota ko mi heɗota ko misik mi watta sikka hoore ma dow ko nden ñande halkeɗa musidɗo julɗo waɗu hoore ma doyi waɗu hoore ma hakkude hiɗa tanƴini yurmeyende Allahu tabaraka wa ta'ala hiɗa huli lette Allahu tabaraka wa ta'ala nabbi ibadi anni ana al-ghafuru rahim. Allahu inni suratul hijri humpitu jeyaɓe am ɓen ko mi woni ghafurayɗo yaafo bakkatuji ɗin kono noon wa anna azabi hikki ɗon huwa al-azabun alim lette an ɗen ko ɗum woni lette molanaɗe ɗe musidɓe subhanallah. Idan rento wuddugol ko sabi waɗi noon wuddugol ngol alanama entere hay e hunde mi addanama qissa goto musidɗo fi wuddugol ñande goo ko suka goto wonno e yaltude yaha o jindi ha o heɓi nokkugo ko okka raisin nden noon tawi hinde welimo ha kono tawi o wawatande ñamude feendo ɗon o inni joni yo artir réserve nden ha ko galle makko ɓay o artiri réserve nden ha o hewti ko galle o inni sonnajo on aynanan nden réserve komin faalande ñamude woto goto ñamude lan yaltude ɗo mi yaha mi ara simi hewti mi ñametede inchallah sonnajo on innimo awa ellala yahu sonnajo on acci ha gorko on yeehi o inni pay kunkunɗa immo ñamande bamma no heewi sama kala pay kunkun immi ñaami réserve nden mawɗo on ɓay o arti himo faalano réserve nden o inni sonnajo on ene milandoma honto réserve nden woni sonnajo on inni mi jonni ɓiɗɗo mon kaarijo o ñaami o inni subhanallah a ƴetti
resenre ande mi accirno ma nden nde mi okka nden tawino e hakkille an yomi ñaamunde okkitirande yoɓe ñaamunde o inni a wallalilam o inni kono ella ala on jongalle ɗandi ko honno waɗi musidɗo julɗo o immi o moɓidiri jawle ko jogino e tere ngo mo jogitino o darni juulirde molanande o waɗi juulirde nden waqfan lillahi o inni juulirde nden dha inabin joomirande resenre nden ɓeygure nden inni sonnajo on kañum kadi inni ene ko fi honɗum jawɗi ko jogi ɗon kon darnuɗon juulirde okkitirɗon gorko on inni mi halfinima resenre wotere wonde hakkilan yomi ñaamude mi yehi mi arti mi tawi resenre nde ñaamama wona si mi acca ni on jawdi nde andantede mo min mi wuddi jawdi ndin mi acce ni on ndi ko wona ɓaawo nde mi waali mi maayi sakkantoɗon lan awa ko ɗum waɗi si mi darni juulide nden mi inni nde za inabin joomirande resenre nde musidɗo ayi ɗum ko waɗi o ɓiɗɗo ma mo accuɗa ɓaawo ma ɗa andi o ko honɗum watta e jawdi ma o sonnajo ma mo accuɗa ɓaawo ma ɗa andi ko o honɗum watta e ɓaawo ma ko ɗum ɓeya yuɓɓuno ɗima gimɗi woni Zeynul Abidin ɓe maki wo wonde nede ma ɓaawo nde mi waali mi maayi sonnajo an on ko honɗum waɗi o inni wo wonde nede ma wastabdalat zawjati ba'lan laha badani wa hakkamathu fil mali wal ahli wassakani wondanede ma ɓay mi walike mi maayi ɓeygu an o mo mi ɓurno yiɗude ɓeygu an o mo mi dankotono ɓeygu an o mo andantedema kala komi jogui ko kanko mi jonnata ɓeygu an mo andantedema si o wowli mi nani si o haaɗi mi acci o ɓeygu an ɓay mi walike mi maayi ɗandi ko honɗum o waɗi ko gorko go o ƴetti o lontintininmi e on nokku an ɗon o watti o gorko ɗo hande kadi ñaawowo jawle an ɗen o inna min komi debbo mi wawata yaltude kotoyo ɓe mayɓe ɗo no accunoɗa bitiki no accunoɗa galle no accunoɗa hunde kaari onon yehe okkipo ɗon encaisson location ɗa encaisson ɗa location encaisson ɗo addon mottidiren silleru ndum mayi musidɗo julɗo ɗandi ko saabu honɗum waɗɗum ɗon ko tawde oɗo o wonino nokku mo andantedemo nde o dowono waɗude fi sabilillahi o waɗali ɓawo ɗon tawi laaweke yo musidɗo julɗo Zeynul Abidina maki o wondanedema debbo on wa sayyarat waladi abdan li yakhdumahu debbo on watti joni ɓiɓɓe an ɓen kurkadu o gorko fiyo ɓe gollanmo yi'a gorko si golloyi arti ɓenna ƴogone kawumon ndiyan wuppane kawumon ɓannene kawumon hirande nden hara o gorko wona o darniɗe galle darɗe galle wali kemayi ko ɗum waɗi musidɗo jawdi ma ndi jogitiɗa ndin gollandi ko adiya mayude ko waɗi ya anda ko ɓiɓɓe ma accuɗa ko honno ɓe watta e ndi jawdi ma ko sonnaɓe ma accuɗa ko honno ɓe watta e ndi jawdi ma a wi'aka noon kadi ko ya ƴettu jawdi ma ndin fof naɓandi acciraɓe gure ma nden e tampere haare ɗum noon kadi wona e famugol dina noon ari e ñande go sahabajo goto inni nelaɗo lam mari jawdi lam faalani okkitirde annabajo alayhi salatu wassalam makanimo fabda fuɗɗor e ɓeygure ma nden o inni nelaɗo lam wawini ɓeygure ande lam hunnani ɓe maki kañum kadi hekkuɗon e ɓeygure ma nde idan a yii ka ahi si tawi noon an jawdi ma ndi ko ya haɗu kadi ɓeygure ma nden acca ɓe e tampere wona ɗum wi'aɗade ko ya ƴettu jawdi ma ndi nde andantedema si a fecci pecce tati feccere wotere nden okkitira accana ɓeygure ma nden pecce ɗiɗi ɗon haaray a moƴƴijo galle kono noon an kadi si a wuddi ha angal famugol naati e ma inna no on jogi innamo dey haare si walike maayi jawɗi ni ko ɓeɗo roni haare alanalan hay e hunde kono noon a wiyaka kadi ya accu ɓeygure ma nden e tampere musidɗo julɗo ƴettu jawdi ma ni feccandi ƴetta ko duwoɗa kon okkitirde pecce ɗe heddiɗe ƴettaɗe accanaɗe ɓeygure ma nden haara kañum kadi a wuddali ha wuddana ɓeygure ma nden accaɓe
e tampere ɗum ɗon kayen kadi wona ko jeeya e diina no walla ko jeeya e faamu no. A yeey noon woɓɓe sabu yiɗugol ɓe diina ha ɓurta kono angal jangugol ɓe angal faamugol ɓe ko ɗon ɓe faljata. Imma woɓɓe ƴetta jonna ɓiɓɓe mum ko duwano ko ɗum jornude e gurdam tawa joni ko angal faamugol mo ko nder diina o ƴetta hunde nandanteɗama si o jonni ɓiɗɗo makko kaarijo himo duwa jonnude oƴa ɓiɗɗo e gurnarde o ƴetta o jonna hunde nden kaari ɓiɗɗo makko goto o faamina kanko mo yiɗi diina walla himo nunɗi. ɗum wona nunɗugol no wona yiɗugol diina no musidɗo julla ɗum ko e farjere no yo taw kala ko wonɗa e waɗude qur'an no hikki yeeso sunna no hikki yeeso musidɗo wota a wuddu ha wuddana ɓiɓɓe maɓe ko waɗi wallahi ko arkise ko Allah o jogiti nahnu narzuqukum wa iyyahum ko menen arkisata on e ɓiɓɓe moɗon ɓen fof yo musidɓe julɓe. Idan noon yo goto kala yo eto no woni e warrude noon ko ɓe nguure mum ko jonnata o ɓiɗɗo ko jonnata o sonnajo ko jonnata o to yo taw no kalkili islamu hikkike yeeso kanko o ardike ɓaawo e yi oɗo mandenteɗeme ko dha inabin woni ko innitire juulirde makko nden. Idan noon musidɓe julɓe waktu meɗen on hino raɓɓiɗa tum en hewtine joni Cheikh Ali kamɓe kañum kadi ɓe jangane en sakkitande nen ko wonna noon kañum kadi Cheikh Atiqu ɓawaɗon daɗan on mbire jonde nden inchallahu jalla wa ala. Nam Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين
وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. ما شاء الله هذا كون نون كيون كدي دين جونو ده شيخ عتيق جانغانا ما بسكتين ده ايوه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين
قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. haray hande yiɗuɓe Jama TV yiɗi émission gandal e faamu weltike heeɓi welo welo neminagol oɗo qur'anul karim e andintinede ko yowiti e ngoɗo wuddugol. haray noon ko raɓɓiɗi Cheikh Ali ko hombo hombo wonɗa hiwrade ko honɗum wonɗa waynitorade ko raɓɓiɗi. assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam. on jarama mi jarniyon jarniyoren min ari ɗo fi jangugol qur'an ko ɗum kay adduno men la yurade fo la yurade kay ɓe wonɓe men jentade ɓe wonɓe men hettade e jarama buɓe. aywanama haray an kadi min weltanike mo boyi komin nodduma kon seeniɗa haray ko noon kañ kolo Ceerno Atiqu konngol raɓɓiɗude ko honɗum wonɗa waynitorade. assalamu aleykum wa rahmatullahi jama julɓe. haray lan hiwroro on teddugal hiwrago ɓurgo moƴƴugol go allahu on cippini e dow men. haray lan jarnaɓe karmukoɓe an tedduɓe oustad Aboubacry Diallo turkama ya allahu allah hebbinirdudal maɓɓe ngar barki. allah waɗuɓe yimɓe ɓantoɓe ka dina fino ka yaara yeeso torkama ya allah allah okkor men gandal allah waɗu barki ɓe joom ɓen jentade allah ɓeydan ɓe famgu moƴƴa haray lan min tori duwa moƴƴa haray min tori duwa mo haray assalamu aleykum. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray noon ko noon kañum kadi musidɓe heɗen tori kadi nde allahu azza wa jalla watta barke e nokku on allah on yaññamo hewtinamo ha e nokku ko andantedemo tañinano ko hewtede muɗum allahu tabaraka wa taala waliyu dhalika wal qadirun alayhi ko kanko hefti ɗum mo wawani ɗum ɗon ɗen tori mo nde o latnanden en ɗum ɗon. haɗa no musidɓe julɓe ko andintingol on en e yontere hande si tawi allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗe wela e télé mon Jama TV ko wano noon kañum kadi émission mon gandal faamu kala wo ko yiwɗon ɗo hande rewi laawol no iwre e jalla wa ala kala wo ko yiwɗon ɗo farjere heeɓi e muɗum wona e menen iwri ko tawde bani adama timma fal ilmu inda allahi aqulu ma tasma'un min aldhikri wal ayati wa salli llahumma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق